Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butram nokchari. Manipur gi tholiba crisis asigi matangda Manipur gi mapanda aduga maruina India gi sum mapanda haba tare chakhi matamda even Manipur gi mapanda suni chakhi matamda Manipur de tholiba thogdoksi Hindu maite Hindu versus kuki Christian natraga kuki sumun pandavida maite Hindu versus kuki Christian tribes ingi mathaktani haibagi wafum sandokpa armai tokdana majority versus minority ni majority na minority da chathaba violence ne hena sandokpa gumba natraga masi gi narrative amma create toba natraga non tribals na tribals ki mathakta chathaba du makhal gi atrocities ne hena sandokpa gi wafum singleri masi gi am chawba example haiba targati hoji mak chathariba UN gi human rights ki human rights council gi mifum haiba tare Geneva da pangthoiba yankhai mari subu mifum masi gi manung channasu UN के प्लेटफॉर्म से थोलक्पा मरुबम नैरेटिव सी मैते हिंदू ना क्रिश्चियन सिंबू क्रिश्चियन ट्राइबल सिंबू कनो तो कोई एट्रोसिटी चाथबिरे मकोई मथक्ता मियोर मिने चाथबिरे मन नत्रग परसिक्यूट तोबिरे हबी वाफम से नैरेटिव से लाए हब तारे से कि नैरेटिव से कदाई द चुमने बनो चुमदब तारगति मसी सेंदुप मथौता हैदन याम कन्न होनबु की ममिसु तारी अतबु लाई वाफम दि नॉट ओनली UN खतन तना तोंगान तोंगान बा कोई कम्युनिटी लेबाक सिंह हैब तारे लेबाक सिंह दसु हाइरिबा क्रिश्चियन के मथक्ता चाथबा दु मखल की एट्रोसिटी की मोंग दसुम संदर्पगी याम चौबा कोई कह हैब तारे नैरेटिव अम्ब लाइव सिदा सिगी मरुम हैब तारे माइनॉरिटी कार्ड से प्ले तोबगी मम याम चावना ग्लोबल की फोरम सिंह द प्लेटफॉर्म सिंह द ममितारी मरबतन हाइरिबा माइनॉरिटी की मथक्ता मेजॉरिटी ना परसिक्यूट तोबा ना त्रगा मखो की मथक्ता एट्रोसिटी चाथबिबगी अदु मखल की विक्टिम कार्ड सानरी बसी कदाय फाव चुम्बगे नत्रग चुम्दबगे हाबी मतंग सिदा खनने नो दंग तंग सी इंपैक्ट न्यूज की मनung Hutna की थरम लिंक्स इन तो लाइब्रेरी बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन Manung Hutna इंफॉल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स की एडिटर ओजा प्रदीप फांजोबम ने हम तो ओजा प्रदीप पतराम नोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग आल्सो जॉइनिंग अस COCOMI की एडवाइजर्स ओइबरी बा PANDM की प्रेसिडेंट ओजा Yumnamcha Dillipkumar ने ओजा दिलीप पतराम नोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू एंड आल्सो जॉइनिंग अस इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुर की प्रेसिडेंट ओजा Ashang Kasar ने ओजा Ashang पतराम नोकचरी Welcome to the show. Appreciate you joining too. Han basi uza sang dege dum hujar ke uza sang kamai thambi bi ai. Ujik lai wafum si Hindu versus Christian, majority versus minority, non-tribal versus tribals. Versus bunate majority na Christian bu persecute to biba, majority na minority bu persecute to biba. Matok na non-tribals na tribal ke matakta chatha ba minai ni hai bagi narrative amma koi national forum national amma internet maro ina global forum sing sida masi set to we mami matai masi karai fauba chumi na tragali uja ki kari opinion thambi bi zaraj masi khara kari hai sri ang complicate oiba daga sensitive oiba issue mo we ko sigi topic se koi minority majority hai base adu akoina phap ta da badi minority ki complex dum le majority ki complex dum le ko loina mak se iko ase ki se aduna hoji ki si de international national level da domaina hena chang kaino plus point da aduga chakhiba narrative oikiba sidi ai khoi gi influential aduga connectivity phajana hena leibagi advantage dum le akhoi manipur gi sina maite gi sina aingon da sena hairo haidi akhoi di hanna so hai Imphal Valley sida dum confined tawraga ko intact oiraga sigi small around sigi sida akoina yamna pulang da langba pulau da lawba whereas national level international level da de chena haibda yamna weak way aba masi economic changi wana te ko topic to the laksa bane yamna weak way aba se chena haibda aduna kona dum madugi tawrak pane aba do aduna hojik kande media gi matamne na connectivity se phajabane na akoina pot se tawbu kanda yamna singna diplomacy leina tawdaba tarade mina lamne na amana ngamningai
card sanaba sijinaba haibdi dum masana tarakpani habako adu akhoi nang togunu haibdi aponte this is also war sisu war ne haba madudi war haije nomai na kaplaga mi sirngambadu khakta nate haba information propaganda warfare have information digi provoke toba information digi propaganda piraga overtake toba overcome tawningai ruling tawningai punamak se sisu lan ne haba so this is war na aduna akhoi na madugi adu tawre adu sanare card sanare haina yamna maduda ni kaino maite long the kri haigidra ni adugumba mong da amad ko ningai ki mong da tobuduna oiroi masidi seng na haiba adugi ne akoina first da akhoi ki khitang akhoi ki valley de ki soi ki ba haiba sisu ko masai madu potu lakani aduna masi togunu haiba do akoina hairame haba amaram di sidi Christian versus Hindu nate haibani haba ngasai ahan bada horpa matamda akhoi si am laibak thibana ngasai propaganda warfare si reply pinaga da bo sengdo kada bada number 1 internet thingiba okay internet thingmasina mu akhoi gi asengba picture si utpangam gi daba adagi hairiba me third ki hek horpadagi hona Chorchampur da laiba even church si mitei Christian church phawda Chorchampur gi kangbuna kuki sina mai thai aduga loina na akhoi sidasu loina hairiba church singsi loina ma attack tawkhibani aduna masi kainoda thangai sena ngasai huji habigibudani church mai thaba tadi each and every church thagadabni adubu nagagi church khando kanda thanamba aduga kuki gi church singse masi mai thagibsena takpadi masi kano akoi Hindu versus Christian gi kano question nate na adumana dum low yai adida aduni akoina yam kana sengdokse su ngasai gi haji Hindu versus Christian gi oraboi di Christian punamakta attempt tawgudabdo madu akoi kamta madu gi tawgide aduga community wise yenga kanda maduda akoina thamam thoba thamoi da ba kedo mayam do yam phajana tawgi adigi lambi thingba kangbu na su ngasai khudakta tang ahum mari gi matam sidadi ngasai gi lambi sida blockade tawmatamda volunteer singsida su ahamada samam na base akoi da hairaga kuki amchun naga ina habsida kamaina differentiate tawgudagi ji khangdabani nam even mera pabi singsina even youth singsina naha singsina hangak pomatamda akoi de telephone sida ba sumba community ma phari masi kuki ra naga raina yam toina masi ki kanu tawko adai madudi nate adudi haiba kanu nate adunate hena adumaina dum akoi gi yam shape tawkiba yam leyabako adumaina tawduna se kom for example kom makta ju akoina moina pharam badagi rescue torpa ka rescue torka na moi kom jati sinagi ba kaido ki mayam lere adigi sirugi ki mayam am lere sumaina tawduna summa mayam se lere adagi akogi kano aduna masidi taseng hairagadi Christian community singsina yengba taragadi akogi mitei Christian chachaba mitei singsidi ngasai go ja sangna haiduni ko mitei Christian chalebi singsidi everywhere my minority oirabani dibang tawdi yani hedo chumdragi adum masana duga global platform tawroga su tasena ga hatangi humbe ya mo su kaygo decision so bologi ha mo su fact finding team la to do ne do ngam kana di Season say propaganda wars like then mang thagi one edu gata sena says that we have been so I have so to net so heta sina punglo lo reka hevi ga mind khanon thokter ankle ado hoi sa khoi am tori sa mayam so haibi ra khoi gi stereotype ada sina we pose khoi na have minority majority Christian Hindu and tori me stereotype makta ni ta sena lo chapchana pose le pondeva my nonsense am lady ado khoi sida ga sida ha kan stereotype when I consider young consider when narcotics guys narcotics I got stereotypes are clever don't plop to be more jealousy see I'm just so upon a motiva but those stereotypes here opposite sides labor quite a second because when report me park consider cookie hargadi other narcotics the haiba but the media hargadi aramating all the haiba suppose stereotype aduna tir khangina nakana ni do khangina aduna stereotype see e create okay kan highs no aiba ro pau i kan so te ne am explain to no pat ya we pose la kan so ma ha any community ba dum brand to ada brand to media gi dia na sam ba haidar sam ga explain to da dunia da ne hoi pung ani hum ne kan so toi do poto wa hayam da loison mi do this is stereotype ki pose ne stereotype si when si ma'am si kitang debunk to ro sinai kan ro kitang careful ba haidar na ko te se ja to si ne sem adega aramiting ole se meti kan wa meti war ga aram ba sai dan dum haure ha ga aramiting ole hore haidoi ne ba amai to pose si prop wena si phati he jo ke hadak pura khamina achuma na te he achuma khari yaung ni
यार उसे तो आता नहीं है पोस्ट ले रहा है सिमा प्लॉक खाने ना वैसी पोस्ट खरा वाट करे कोई मेजर रोम देशो और कुकी रोम देशो अनेक है दर्शी खरा वाट की बा अरे कितने कुछ लगा कांदा कितने एंट्रेंस हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट एंट्रेंस हो रहा है दरी थाउइन तो गेन तो वही मोंग चंगन में चंगन लगा दरी सही स्टीरियोटाइप से स्ट्रेंथन तो की भाई दरे सी पोस्ट हम तो ये आओ के बता कोई ना हमारे रोम दे ये गांस ना कोई की वर्ल्ड व्यू में से कोई ना ये गांस दा माई ये पिचक से उधर पोस्ट आई ने सही तो होगा आई की लोकल एरिना से आई ना हम होरगरी पांग हम होरगरी लान में आई खाने वाक़ से तो कुछ के अंदर सी से जाओ एक कैमरा सामने ले कोई पिचक तो है मणिपुर का सी मैं 100 तंग कितने यार कोई उवा ने अते मतलब उवा होना देवा